Poštovane kolege lovci, nalazimo se u prodavnici lovačko-ribolovačke opreme Trim Fox u Gornjem Milanovcu. Za današnju temu smo odabrali da našim lovcima predstavimo GPO popularne optike nemačke proizvodnje. Germany Precision Optik u svom proizvodnom programu ima širok asortiman optičkih nišana. Optički nišan je potreban svakom lovcu, to svi znamo. Mladi lovac kad prvi karabin kupi, odmah dođe u dilemu koju optiku da stavi. U zavisnosti šta se lovi na našem terenu, sve više ima visoke divljači, tako da lovci imaju mogućnosti u svojoj lovačkoj karijeri da love uspješno i srneću divljač i divlje svinje, predatore, šakale, lisice i prema tome izaberu optički nišan koji je njima dobar za uslove u kojima oni love. Germany Precision Optik u svom asortimanu ima veliki izbor optičkih nišana. Moram da kažem da je garancija na GPO optike 10 godina, što je još jedan pokazatelj koliko su optički nišani GPO kvalitetni. Toplo mogu da preporučim svakom lovcu da na svoj karabin postavi GPO optiku, da mu lov bude uspješan i da budu rezultati lova sa što manje promašaja. Evo ovdje imamo jedan optički nišan iz serije Passion od 3 do 9 puta 42. To je osnovni nišan koji zadovoljava potrebe jednog prosječnog lovca za lov u našim uslovima za sve vrste divljači. A onda imamo jedan optički nišan dosta popularan kod starije generacije lovaca sa fiksnim uveličanjem 7,5 puta 50 sa iluminacijom. Iluminacija nam je jedna mala crvena tačkica koja je u sredini, koja nam dosta pomaže u slanju jednog preciznog hica, pogotovo u uslovima smanjene vidljivosti, a onda kad divljač najviše izlazi, u rano jutro i u kasno uveče. Jedna optika koja zadovoljava jedan lov sa čeke 7,5 puta 50 i za malo zahtevnije lovce koji vole da bude optika univerzalnija, imamo optiku od 2,5 do 10 puta 44. Naravno, na svim optikama je tubus 30. Moram da kažem da su optike gornja klasa kod proizvođača optika i da su cene pristupačne i za naše lovce. Onda imamo jednu optiku koja je dosta univerzalna i koja pokriva od 1,5 do 9 puta 44 i nju najviše uzimaju lovci koji love dosta i šumski lov i kojima je potrebno da ima i malo uvećanje, a da mogu sa istim karabinom i sa istim optičkim nišanom da izađu na čeku visoku i da imaju uspešan odstrel. Onda imamo optički nišan koji je malo zahtevniji i više je za smanjene uslednje vidljivosti od 3 do 15 puta 56. Na njemu imamo i uređaj za paralaksu,
On je malo većeg gabarita, ali to je za lov sa čeke, za lov visoke divljači sa velikim uveličanjem, što nam omogućava i pogodke i na većim daljinama. I moj favorit za najuniverzalniju optiku od 2 do 12 puta 50 sa iluminacijom, to je optika koja pokriva sve lovove za jednog našeg prosječnog lovca koji nema više karabina, ima jedan karabin. Topla preporuka moja je GPO optika spektra od 2 do 12 puta 50 sa iluminacijom. S obzirom da je GPO optika, Germany Precision Optic, relativno nova na našem tržištu i da lovci nemaju nekog velikog iskustva sa tim optikama, nadamo se da smo sa ovom malom pričicom i ovim brzim prikazom uspjeli da pokažemo deo asortimana GPO optika i da zainteresujemo naše lovce da u svojoj kolekciji imaju jednu takvu optiku izuzetno visokog kvaliteta. Sa ovim ćemo završiti danas emisiju i pozdravljamo naše gledalce sa jednim pozdravom, dobar pogled.